Kembali pi barok ke Kristen ya kena ke channel Solomar Mix Blog. Hakne ka po ngai sule blog ya ka jing kikwai jonga sekper. Ya ka per jonga ka kham jingai nang ni na ying. Teng hab le chalum. Lamar kikper ki ba don hang ni hajan jing teng ala dep kik barok ki so kwai. Tek badang sa menta ka don setang ka wi ka per ka ba don kham jingai chalum. Dengan le kik chang satam ta. Pat ngang kik tang ban bam. Kay tang kendiat ngamla bat kiuru ngai sepenon kam da kawat ngai siot ya urun jukwai te kumnihi perlok ngan le no sekper te perlok la da fis ngau tanat ngau haban ya like ya kene video bat la da fis ngau mensim la ru ban subscribe ya kene ke channel bat la da fis ngau tanat ru ngau pha wat ngau e mo ya mo ani la thach kêu shui sate sejrong pej perlok namar bangam la ban kiu ngaban penon kam de kane kawat kane kade kawat khej kuai chongi hang ni teman tangan khej no yo kuai tinggal lasna kum ni kini te long pensararu pensara pentep weskop paham ru tang kini ru labiang lak kicau khách buôn rộ các bạn mi rụng long ra nó tăng nê tăng bần băm
ngan khích nó sẽ đã cả slat tầm bầu nhiều bom quái mấy chú kha rồi dọ hết đấy cái này bà học tiết nhẹ nhẹ đấy ngan khích bật kia này kì phải sọt cạch rồi berni banyak per sama papua banyak per nanti enhire nih untuk pasir kac nih pasir kac nih